ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Kawai katrok ki Doyong Bean kabadan your registration number AS01KC 6188 kala Khongpong andala poi hakat pramer harib hoi district haswaban poi haberni hat police outpost but hagani ka jingjia unongnya jongkani ka trok ula petkrat yaladi nagani ka jaka ban laj naga jing syakem haki pulit kat kum ka khubor bala yo lum la yo jingtip bakani ka trok kala Khongpong hakapor khanda shiteng AA minmit ha ka shitrik ubnai nailor arajar arpuwei hakabaya day bat kani ka jingjia na kaliang jongki pulit ka berni hat police outpost kila ujor somoto halor ka jingkit Doyong Bean bat ka jingto kit halor kani ka jingjia kadang ya syakman pan lap yaki breu ki badan kiti masih ka kubur na ka circle ar kumerang ne masih kudu marmar ngilai kenu bat ba bersulfun yang ini kalau ni arurut sini siapa kat kumer bat ngilai ini ba ngilai ka truk kepala kelang ne bat ke ba ngolongo ini ba nakalian juga government bangi ini nakapor sakapor baki ki pat isu ya duyong baki nong man pelaj hari ini lengo pat balai ki duyong kiai man kemit nakalian juga ka Conference of River People ka kop di don ka jis ngokya ka ba ka bujur ba halor kani ka jing le jong ka sarkar mekrea jingi jelas ka don ka sa landat ka ba ngilap nong ma kadai ka corruption ka ba ngiong ma ngimla ban tipai ba ya kata ka jing le jingi sa landat jelas kadai ka corruption jingi belai bagi diong kilat hagini kipor nemar ba naga sarkar kila isu ba yaki duyong ya dumta ya duyong kipat pelai lah sebelai ka sarkar media ni ya saya kidon kei mana kaling yang police department kuma damsai kamera mulai berniat ya saya kidon kei sandat mana kalian juga ki corruption kumki cegat di pollution department yang ka sarkar bagi lap corruption gini ngintip karena siang kawai ketrok bagi pelaj gini ni masmat kene ketrok ki pelaj mata bakal kelane dalam kelar ngintip radu mata ya kene ka kali nah kalian jingi penamjor ya ka government police department ki pelaj gini ki kali nomor kita legal kumar nomor nah kalian juga kop ni penamjor saya ka sarkar bala da kalian Indonesia nah kalian juga kop nang nes kemat ngin yale bangin budden Banuar sisu mana man pelan ya sedai ki minister dai ki police department ki babam tu ki ba corruption ki ba bam bisa ki bala man pelan ya kini ka ya kini ki kam armbar kali duyong nomor ba naka government ni ki isu ya ka kali duyong